The program conception of a socialist city. In terms of their program conception, the cities of the socialist period were a reflection of the politics of the urban space as a whole. This was a time of both great aspirations and the emergence of built developments, reflecting both actual needs and the desire of a socialist modern country to be part of the modernization process in all its aspects. The manufacture of the city, as we called it, was one of the basic tools of socialist modernization. This may be considered in the light of Sarajevo and the planning of a great first center with aspiration to become a regional center, Marin Dvor. Following the first master plan of 1964, Sarajevo developed as a linear city on the principles of modernist town planning. The backbone of the city consisted of an avenue along the natural course of the river Miljacka, to the right of which were housing developments, and to the left was industrial zone. The vision of new urban spaces, particularly as regards housing developments, which developed in the early decades along the lines of a modern humanistic ethic to the human scale in spatial planning, was executed to a relatively high standard, as we can see it now, on the picture that's showing settlements Grbavica 1 and Grbavica 2, which gravitate towards the Marin Dvor zone. On the other hand, the programmatic demands turned out to be too ambitious, exceeding the city's real possibilities, the result of which was that some important urban areas remain incomplete even now, and the urban fabric, which is more or less fully built up, lack visual continuity. And the best example of that is Marin Dvor. Marin Dvor actually is one of the Sarajevo's busiest and most important zones, both because of its central location and concomitant amenities, and on account of its specific position between the historic core and the new socialist part of the city. In formal, programmatic, functional, and socio-ideological terms, Marin Dvor has always been the most important link in the continued development of Sarajevo. Architect Juraj Neidhardt, as Maroe mentioned before, who was most active in this very part of town for 30 years, metaphorically compared it with a knot in a rope that can neither be tied nor untied without involving the whole rope. This was his way of indicating the importance of a relationship between the city and surroundings, emphasizing the visual contact with the river and the topographical features of Marin Dvor, the point at which the city emerges from the natural amphitheater of the valley and continues to expand out into the wide open plain. Sarajevo field, actually. A brief analysis of Juraj Neidhardt's proposal and studies reveals that they focused mainly on the study of volume-form relations and compositional principles rather than programmatic, functional, or legitimate possibilities. So that raises the question whether this seemed to be the only possible and realistic way of looking at space at a time of rapid urbanization, in which it was necessary to preserve morphological continuity and spatial integrity, while political figures, the members of planning committees, and programmatic guidelines kept changing and kept changing. Reflection on the conceptualization of Marin Dvor have been going on for more than a half century, actually 63 years, during which the character of the quarter shifted from a city center to that of the capital of the Republic, with administrative and cultural facilities in the 50s and in the 60s, to a largely business center in the late 70s and during the 80s, and then to a markedly commercial center in the late 90s. During this period, some 40 competitions have been held for its future design, but no final architectural and town planning solutions for the quarter has yet been adopted. As a result, this important link between the old and new parts of the city is a victim to the failure to implement a consistent town planning policy, becoming instead a space in which various centers of power are represented in a line with the socio-political realities of each given decade or each given period. This can most clearly be seen in the treatment of height zoning, where the Assembly and the Republic administrative bodies building were the dominant features until the 80s.
The skyline of Marine Dvor then gained two more spatial dominants, the Unis Twin Towers, taller than the administrative body skyscraper, and now being joined by the future Sarajevo City Center, still under the construction, financed by international Al-Rashidi Group. This lack of continuity and poor control over the development of Marine Dvor give us the right to see it as a case of unfinished modernization. This urban center is currently going through a phase of transformation, which will doubtless be followed by a phase of urban reconstruction. Public open spaces are being rapidly lost. The chances of building the cultural facilities planned long ago, with a vista of the green slopes of Trebević and Hum, are actually gone, and the green strip along the Miljacka is encumbered with more and more construction. These views, currently held by colleagues on the Marine Dvor Hub, from various professional perspectives, reveal that, unfortunately, there is still no clear vision for this part of the city. Thank you. Hvala Eliša na super efikasnoj i preciznoj prezentaciji, ali ti imaš nove fotografije ovoga, molim poslati ovo, za publikaciju. Da. Bravo. Interesira me jedna stvar vezana za Neidhardta. Njegova uloga je strašno naglašena u planiranju u ovom socijalističkom periodu, u ovoj drugoj modernizaciji. Ti imaš periodizaciju na koji način se u stvari Sarajevo moderniziralo. Prvo do Drugog svjetskog rata, što tumačiš kao prvu modernizaciju, dakle druga, onda socijalistička modernizacija negdje do kraja 70. godina i onda ova treća koja se u stvari naravno negdje prekida, doživljava svoj diskontinuitet ovoga sa tragičnom situacijom koju svi poznajemo, a koja u stvari opet ima veze sa transformacijom jugoslavenskog socijalističkog društva koja tada poprima u stvari neke elemente ovoga korporativnog ili gotovo pa kapitalističkog prvo ekonomije pa onda i gospodarenja ovoga gradom. Da se vratim na Neidhardta, na ovu centralnu, ovu drugu modernizaciju, modernu modernizaciju ovog, Neidhardt predlaže čitav niz planova, ali koja je njegova pozicija unutar sustava odlučivanja u Sarajevu? Vjerojatno postoji neki urbanistički institut. Da li je on povezan, da li on djeluje u stvari kao profesor i autoritet koji onda samo predlaže svoje koncepcije i da li je možda neka diskrepancija, dakle neki procijep ovoga između njegovih zamisli i ovog operativnog urbanizma razlog zašto se, ili jedan od razloga zbog čega Marine Dvor nije intenzivnije razvijan sukladno njegovim zamislima. Ne znam koliko imaš uvida u to, ali evo možda nešto znaš, pa bilo bi zanimljivo. Među zapravo urbanistima i arhitektima u Sarajevu, kada se spomene Marine Dvor, onda se najčešće kaže, da, to je bila Marindvorska drama zapravo. Neidhardt je radio 30 godina i on stvarno ima negdje preko 20 svojih projekata, planova za Marine Dvor. Nisu svi sačuvani zbog tog nesretnog zapravo rata 90. godina. Ovo što je prikazano od Neidhardta, to je ono što je ostalo zapravo na fakultetu, u njegovom kabinetu. Problem je u tome što naprosto su bile prevelike ambicije za Marine Dvor. S jedne strane to je bila sretna okolnost za Sarajevo zbog toga što je Marine Dvor bio prazna parcela nakon Drugog svjetskog rata i tu su mnogi vidjeli mogućnost da izgrade ono što se pretpostavilo da treba da bude glavni centar Sarajeva. Sada, za sve te silne želje, kako arhitekata, tako i političara, trebalo je da bude velika finansijska podrška. Naravno, nije bilo, jer je prvenstveno trebalo riješiti stambeno pitanje i industriju, tako reći. Kultura je bila na zadnjem mjestu i sada, nakon ovih dešavanja 90. godina, ona je trebala da dođe do svoje realizacije, međutim, nju naravno potiskuje privatni interes, pa se zapravo grade komercijalni objekti. Neidhardt tu u cijelom procesu Marine Dvora igra značajnu ulogu upravo zbog toga što, bez obzira što je radio silne prijedloge koji su mijenjali program, funkciju, ali je konstantno naglašavao nebitne karakteristike Marine Dvora, a to je kontakt sa okolinom, naglašavajući da to svaki grad zapravo treba da ima, posebno Sarajevo ima, zahvaljujući toj svojoj urbanoj, odnosno tradicionalnoj matrici i pokušavajući da ukaže na dalji razvoj, povezivanje sa Trebevićem, Humom i sa time da treba da bude vizualni kontinuitet grada. Sada, zbog čega to zapravo nije bilo? Zbog toga što su naprosto neki ljudi iz urbanističkog
instituta i pojedini arhitekti to drugačije vidjeli. Neidhart jeste bio autoritet, ali ne toliki da bi bio politički aktivan i da bi mogao zapravo da utiče da se nešto ostvari. Generalno gledajući, veliki broj njegovih objekata jeste ostvaren tu, na lijevoj strani, gdje je parlament, gdje je filozofski fakultet, zatim institut za matematiku i u sklopu takvog jednog promatranja se izvodi i muzej revolucije arhitekata Magaša i Schmidhena, ali s druge strane tu je potpuno drugačija zapravo priča. Imamo Straussa sa njegovim neboderima zapravo, znači razvija se jedan drugi poslovni, tako reći, centar. I onda se uvodi i stanovanje, jer su neki političari htjeli da žive u centru grada, pa onda su izgrađene stambene zgrade i danas, koliko su to bili interesantni stanovi, danas više zapravo i nisu toliko, jel? On jeste planirao stanovanje samo na onom mjestu gdje se to naslanjalo na već austrougarsku blokovsku gradnju, da bi se zapravo nastavilo. Ali je pretežno bilo da se radi o administrativno-kulturnom centru, znači da budu sadržaje koje Sarajevo nije imalo u svojoj povijesnoj jezgri, koja je bila vrlo sitna, jel, nema trgova, nema otvorenih zona, i on pokušava, znači, da tu da jako puno javnih površina sa zelenilom i sa tim manifestacionim trgom, da se smjesti, ne znam, muzej, opera, koncertna dvorana i tako dalje. I ni dan danas, nakon pola stoljeća, mi nemamo ni koncertnu dvoranu, niti muzej suvremene umjetnosti, niti operu i tako dalje. Bez obzira što postoji, recimo, projekt Renzo Piano je poklonio svoj projekt Muzeja savremene umjetnosti Sarajevu nakon ovog zadnjeg rata. Održan je internacionalni konkurs gdje je također pobjedili su mlade kolege koje možda više nisu mlade zapravo, studenti Zahe Hadid, to je bilo 1998. godine i oni su tako već izradili projekt zapravo opere, ali apsolutno niko od političara ili ne znam od vodećih ljudi u gradu ne vidi interes da ti projekti koji samo trebaju implementirati počnu implementaciju.